Nje wanibona-ke futhi ukuthi uyena uMthobisi umfana kamkhulu uyageza, ugeza omunye weklayenti. Njengoba sishisa kanje nababukeli emakhaya senzela ukuthi ungabe phela sekuvela ubuso babantu, njengoba nazi-ke ukuthi abantu abathandi nabo ukuphumela obala ukuthi kunezinto abazenzayo kwezinye izinto zabo abazenzayo futhi emaceleni. Kodwa babukeli emakhaya-ke nilona-ke uhlelo lukamkhulu uDr Dube lolu lihamba kanjena kulo nyaka, lihamba ngomunye ushuni. Tshena umngani wakho atshene umngani wakhe, atshene ubaba wakhe, atshene uma wakhe, atshene wonke umuntu amaziyo, atshene umakhelwane wakhe ukuthi ziyaphenduka lana ekhaya kamkhulu uDr Dube. Siyabona-ke ababukeli emakhaya, uyena umfana uMthobisi lo, yizo izinto lezi azenzayo uma ehamba nomkhulu. Uyasala-ke umfana yena le esikhuluma ngayo uMthobisi, babukeli, uyasala, mesala uzosala aqhubeke khona lana eCape Town umkhulu uma sedlulele phambili eyokosebenza